Voin chati tu rom lo boka PlayStation Vita 2016 na kalehi han review don te ang PlayStation Vita hi Sony Computer Entertainment siam ania handheld video game ania. December sang hi song pakat khan Japan na unrelease akum le February vela North America le Europa te release ani. India rama hian February tho hian in orbit mall malap Mumbai release pe ani. Media player le internet khoi nan man the ni ma se game khelna ani deuh bera. PlayStation Handheld series hian apatni na ania hemi ma hian PlayStation Portable PSP anti po anlo release to hunte tak le PSP po hikan le an hodon nia aman hi an release tirin US dollars ni manvel ania India poisa chuan cheng singkhat sang ko vel atanga intran a model zirin 3G support le Wi-Fi che support oma Wi-Fi only hi amana tlon deu ka PlayStation Vita hi sang hi songpali songpanga vela second hand kaleyandia Delhi Underground Bazaar Palika Bazaar ngei meya khan cheng sang sari velin kaleta in kashia kadon rei boka leifu ka inti khop meya hun lai khachuan a features tlangpui yellow bi chengila a model hi pahnia oma kata kanei hi a launch tir model first generation PS Vita PCH 1000 ania Heminu hian revised model 2013 and launch le. Original model hi inches nga vela say ni in OLED multi-touch capacitive touchscreen atela. A processor hian ARM Cortex A9 MP Core CPU mga a graphics processing unit hian SGX 54 3MP among bok. Ahun lai kachuan tun anga smartphone chakte hi alatam lawa. Handheld atan chuan a graphic hi apui tham ve khop me console quality PlayStation 2 le PlayStation 3 video games ho in car vela graphic tha ang khan an ngai thin ama hi han bi chiam deu ila anung lama hian thumb grip pa oma achel nom nan atrial deu lai zawng hi a touchpad ani a game then khat man back camera 0.3 megapixel VGA oma anoi lama hian power manzat le model number te a inziak ani ahmalama hian OLED touchscreen a oma revised model hian LCD ron mangthung chunga hian directional pad me anuam deuh me oma asira hian speaker a thumb stick chuan anuaya hian a home button ale lama bethung hian PlayStation button ho triangle square X ti kha oma chuan anuai che a hian a thumb stick a omboka chuan abula hian le lamang che in a sound volume chuan anuai hian select le start button an ronda achunga hian shoulder button pahni a oma left and right chuan a power button on le off na tur abulchia hian a video games cartridge dana PlayStation Vita hian DVD mo CD manglawa a game hi cartridge in anzor abulchia hian accessories port nan ronda chuan volume rocker anwai lama hian earphone jack bakah memory card slot ta oma hemi hi proprietary memory Sony PlayStation Vita man chia man the tura an siamania aman photo hlea kata hi ama ina aron chom 4GB version ani ama hian on hian PlayStation logo aron langkala chuan hemi hnuwa hian epilepsy warning an ronda ani video games strang te hian he warning hian da fo meya light phezuk zuk hi epilepsy nei ta na thalo viau ni turani a login screen aron langa chumi hnuwa a menu screen a kan lut thea touch in mo directional pad mangin a menu hi navigate turania a interface hi anon siam simple baka a child friendly khop mai game baka hian mobile phone ang thobin app sang te download ve tura oma android ang AMM chuan app hi anga lem lo na in internet browsing le social media tle mom ve atlang puin ka game nei te hi homebrew mga ka ruk
ka char ka ti na ka game download ho hi a khel thei mai in hen ka ku software mangin PS Vita hi crackpot tur ania software mod ania hardware khoi lem lo awangin on na piang hian voi khatal crackpot angai a game hi a graphics te a san baka a console emo PC tlangpui te anga a gameplay le story thui te an nia a size si a lian lomang ren khop mai aman a to zok na in DVD ni lovin flash memory mangin an thal chuak Sony hian thil ti sual pakhat an neya onboard storage memory hi 1GB vel chi ania a model hluya phei chuan an da lem lo memory card leitel nge angai an memory card fan hi PlayStation Vita tan big chaw siam alani zuya aman la chu to bok 8GB hi an launch tir phei chuan cheng sang liman vel ania hei awang hian a sales po an console dang ai chuan a thalawa an sian chunzon relo reng bok ani 2016 vel khan olsam dewa crack na software an siam chuak hlok mea China lamin micro SD card adapter an ron siam chuak vele boka memory limited lutuk problem kha azia to baka olsam takin homebrew app bkgj ti mangin game download na an siam bok PlayStation Vita hian 128GB micro SD card adapter mangin kavua game lian pa ngai somthum vel ka thun the tunlai mobile phone te angin a technology te athar lutuk to lo na in mobile phone aya athat na ka hriat te chu a game ho hi a graphics te chet lem lo ba ka a story hi computer game pa ngai le console game te ang tluk teu thoin a changtlung touchscreen a game khel a in physical button a game khel hi chu lo nuam jok nge affordable le to a second hand website shranga singkhat ling lo in mu turom zau thin Nintendo Switch la Ford 3 lo te tan alternative option thatakani Indian website a game loot ti atang hian ka cha thina second hand game thatak takan zor ba ka achia mi lo thon palpon min replace sak zunga an rin tlak phian a video description a hian a leina tur te le modify du inom takin in lo enter video te kada a tlanpui thei nge chu ka be se an dire photu le